Ақшам шерифініз қайырлы olsun. Бүгін Қырым стилясынан 1068 күні екімленмекте эфирде заман студияда сілерді мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Вестілеріні более бір малыматларынан таныш етмеге азырмыз. Қырым татарлары Трампқа мектуп язачақ. Киевте Бүтін Дүния Қырымтар Конгрессінің ижрат шурасы топлашты. Rusya'nın böyle bir diyalog kurması Kırım işgal edildiği zaman iç mülkün olmadığını anlatıyık. Ақтемчей гос 2 ел апысты. Махкемеде бақылған видео делиллер о қабатлы олғанны рет еті. Чигосның қабатлы олырақ көстермей. Қырым татары Голос краины ярышында сайлав басамағыны кечті. Karadeniz yalısında. Қырым ве Қырым татарларының вазиетінен бағлы Трампқа мектуп. Қырымда мұсылман ве адвокатлар яқалынуынен бағлы биянатының дерчетілігі. Бөлеве дегер қарарлар Киевте өткерілген Бүтін Дүния Қырымтар Конгрессінің 7-ші ижрат шурасының топлашуында қабыл етілді. Тәфсилатлы мұхбирimiz Лидия Полянская біле. Халк үгінде yapılған дипломатия стратегиясы ишғал етілген Қырымда Қырым татарларының вазиеті ве Америка Қошма Штатларының сайлаған яны үкіметіне мектуп язув. Бұл үш меселе Бүтін Дүния Қырым татар конгрессінің уледен evvel музакире етілген 7-ші топлашуының en mühim maddeleri еді. Saylanan Amerika Koşma Ştatlarının Trump prezidentinin dikkatini Kırım'daki olan bütün bu durumuna çekeyik ve Rusya'nın böyle bir diyalog kurması Kırım işgal edildiği zaman iç mülkün olmadığını anlatıyık. Gelecekte şimdi yakın aylarda nasıl çalışmalarımız olacak planlaştırdık. Бүтін Дүния Қырым татар конгрессінің азасы Эрвин Ибрагимовның ері бір ел девамында бош тұра. 2016 senesi Mayıs ayında Bahçesaray'da onu DPS urbasındaki belgesiz insanlar hırsızlagan ediler. Onun bugünkü vaziyeti hakkında hiçbir şey belli değil. Ervin hakkında müzakere etilgendir. Artık bir işe kirişmek kaldı. Meclis reisi Rifat Çubarov Ervin Nerede kampanyasında milyon imza toplamakını teklif etti. Bunun beraber halkara teşkilatlarga müracaat yollanacak. Teklifke bir ağızdan kol tuttular. Говорять і зникнення Ервіна Ибрагимова. Hem Ervin Ibragimov'ның жолması, hem bizim advokatlarımızın ve başka aktivistlerinin tutulması hakkında laf eteler. 1 milyon imza toplamağa planımız var. Bundan da gari sanatçılarını celp etip, Kırım mevzusuna Ukrayna dışında da yangırağını istenili. Bundan da gari Бүтін Дүния Қырым татар конгрессінің vekilleri yakın zamanda Kırım tatarlar advokatları olgan Emil Kurbidinov ve Nikolay Polozov'ны tutukla ve apiske alınuvları hakkında bildiruvni ilan eteler. 7-ci toplaşuda hem de Gençlik Komitetinin azaları bar ederler. Bu toplantıların çok faydası var. Oradaki durumdan biz malumat alamız. Gelen arkadaşlarımız da buradaki vaziyetini daha iyi anlıyorlar. Ve böyle işbirlik içerisinde halkımız için ne yapmak gerek onu işte müzakere edip yapalım. Kırım'da yaşayan bu insanların haklarını, hukuklarını ve onların ihtiyaçları, onların fikirlerini korçalamak için anda çalışalar ve bu en temel insan haklarından bir tanesi. Fakat Rus hükümeti yani ve Rus devletinin yani Kırım'daki bu baskıncı hükümetini alıp geçen bu projektlerin tabii ki neden de sorağına tek bir sebebi var. O yerdeki Kırım Tatarların sesini susturmak. Конгрессның азалары бірінші Қырым татар құрылтайының 100 yılығының бағлы ұйғын тәдбірлер кечірмекні планаштыралар. Невбеттеки Бүтін Дүния Конгрессы 2 aydan son keçirilecek. Лидия Полянская, Асан Эминов, Zaman, АТР. 26 февраль ішінде тақдим етілген видео делелер Ақтемчей гос қабатлы олғанны таздықламай аксене рет еті. Бұны Мejlis рейсінің муавинінің қоршалайшысы Николай Полозов махкеме отырышындан сон білдірді. 71-ші махкеме топлашуында делел оларақ көстерілген видео материалларына огренелер. Полозов білдіргенне көре esas провокацияларына митингтан Русия тарафдарлары япқан. Ләкин ишғалжілер күтлеби қалабалықлар шығармасында Ақтемчей гозны қабатлы деп көрелер. Түневін Ақтемчей гоз апске алынғанына 2 yıl oldu. Основные действия
Видеода ise провокация ve hareketlerine ополченец Казак ve Rusия taraftarı olğan miting iştirakçıları yapğanı көрінен. Onlar Русское единство митингі başlamasına da bir kaç kalğanda parlament yanına kelip, bir demlik ile Ukrayna taraftarı miting iştirakçılarına baskı yapı başladılar. Provokatsiyalar bir kaç saat devam etti. Bu deliller şat ve kazalanğanlarının izatlarına zıt kelip, Çigos'un qabatlı olarak göstermey. Çigos bulunğan yerde vaziyet tınç edi. Qabatlanıp tazıqlanmayıp bozula. Но и в целом опровергают обвинения, фактически обвинение рассыпается. Mahkeme kararсыз terroristlер Qırımda Hizbut Tahrir işi boyunca yakalanğan Qırım tatarlarına maliye nazareti boyunca Rusiya Federal Hizmeti terroristler jedveline kirsetkendir. Bu insanlarga nisbeten da mahkeme kararı çıkarılmadı. Bazıları bir yıldan berli, diğerleri ise birkaç aydan berli taqqat izolatorunda tutulmaktadır. Hepsine Hizbut Tahrirge alakası bardır deb terrorizm deşikleyler. Keçinleri birkaç yakalanğanğa nisbeten Rusiya hükümetini zapt etme intiluvları yapılğandır deb qabat çıkardılar. Rusiya Advokatlar Birligi Emil Kurbedinov nisbeten baskı toxtatılmasını talap ettiler. O yanvarının 26-sında yakalanıp 10 kunge hapsке taşlanğandır. Sanki-Dersnota 2013 senesi Qırım Ukrayna nazaretinde olğan vaqt ekstremistik materiallarını tarqatqan. Advokatlarının açıq mektubunu Mediazona neşri derç etdi. Onun tubunda 30'dan ziyade advokat imzası var. Ular Rusiyanın Advokatlar Palatasına Kurbedinov'ni qorchalab, o siyasi taraftan taqib etilmemesini talap ettiler. Vaqtincha taqqat izolatorunda tutulgan Kurbedinov o'zi de Rusiya Advokatlar Palatasına mektup yollagan. Kiyevde advokat Emil Kurbedinovga qo'l tutup aksiyasi o'tkazilecek. Teşkilatçılar bildirgeniga ko'ra, aksiyaning Ukrain jamiyati Qrimda çalışkan mustaqil advokatlarning birlik bo'lganini ko'rsatmaga isteyler. Cemaat teşkilat a'zolari, meclis temsilchilari, advokat ve hukuk qo'riqchilaychilar yarın Kiyevning mustaqillik meydanida kunduz saat 2'de to'plashacaklar. Ilmiy Umerov'ның elini FSB'de yanartılgan qabat vesiqasına tutturganlar bu vesiqani ta keçken hafta bermek gerek ediler, lakin o birden onu taqdim etken iki advokatını marum etkeni için vesiqa tutturuluvu bu haftaga keçirilgen. Onu qorchalagan Nikolay Polozov'ni Ilmiy Umerov'ның işinde şahat olarak soravga çekmege tırışallar. Emil Kurbedinov ise 10 kunge hapsке taşlanğandır. Когда уже материалы близки к завершению. Материалlar yekünlegende taqatçılar gayrıdan yanı qabat tapıp çıkardılar. Qabatlanov maddesi denişmeyip evelkisi gibi kaldı. Anlaşma boyunca men 3 advokatın hizmetlerinden faydalanabiliyim ama 2 advokatını menden çetleştiler. Polozov'un statusunu deniştirdiler. Şimdi o cinayette şart olarak gösterilmekte. Emil Kurbedinov'ni ise 10 kunge SIZO'ga kapattılar. Endi yekeni advokat Edem Semedlyayev kaldı. Onun beraber bizler FSB'de soravga barıp çıktık. Cinayetini öyle de kimse kapatmadı. Әлі насыл яшай ve sakinler için ne yapmak mümkün? Meclis azaları Genическ rayonunda yaşagan Qırım tatarlarının koruştu. Novoalexeyevka kasabasında o'tkirilgan koruşu hakkında bizim muhbirlerimiz hazırlagan levhasından o'g'rene bilesiniz. Novoalexeyevka medeniyet evinde toplaşıp Ukrayin ve Qırım tatar gimnlerinden başlay. Meclis ve Butun Dünya Qırımtar Kongressinin azalarını Genическ rayonunda yaşagan ehalinin yaşayışı ve problemaları meraklandıra, sakinlerini turmuş vaziyet rahatsızlay. Nefaqacılarımız Genическе barmak için parası yok. Bizim hastaxanemizde ise ışık söndürüler. Hastaxanemizden olgan problemanı koz o'gine almak gerek. Şimdi zamanda bir problem var. Bizim yaşlarımızın gelecek yani üniversiteler bitirgen balalarımızın gelgen işte vakansiyaları çalışan yerleri yoktur. Halkımızı toplamak için işler açmak gerek, düşünmek gerek. Ne mümkün bugün de bu iş için yapmaya. Biz gelip burada kendimiz, kendi özümüz bir iş kurmayız biz. Bizim yapacağımız şey iş adamlarını buraya getirmek.
ya da sizlerle onları tanıştırmak, sizlerden bir takım teklifler olursa tabii başımızın üstüne bunları her zaman yaparız. Келген мұсафірлерден Қырым ве АТР телеканалы ақында сұрайлар. Бюджеттен бізім екене ве севімлі телеканалымыз үшін пара айырылған еді. Біз аңлаймыз бұты кағытта бұл қанун амелге кечірілді ме? 7 dekabrda biz bu paralarını aldık. Her şey hazır edi. Studiya şunçuk, yanı studiya şunçuk buna yapıla. Şunçuk biz laf etemiz ama da adamlar çalışıyorlar. İnşallah 1 Mart'ta yanı studiyadan çıkacağımız. Геническ район хастахане, мектеп, балабақча ве медениет евлерінің абаданлаштыруы. Рифат Чубаров білдіргенне көре бюджеттен сүргін олынған халықларға айырылған параға бұл биналарының тамирішлері кечірілген. Айырылған 20 миллион гривнадан тек 4,5 миллионны масраф етіп етіштіргенлер. Чүнки паралар бюджеттен тек кечкен елінің сонында айырылған. Ерлі әкемет параларını масраф етіп етіштірмеген. Бұл сене бұл паралар да олмайжақ екен. Там, где есть желание, Истек олған ерді инсанлар қиын чезілген меселерін де чезе білелер. Бюджетте пара олмаса, біз сіздерге межлис янында бірлешмеге тепсі етеміз. Бұл сені регионда Тика бірлігі фалиетіні девам етежек. Тика ярдымынен партизанскай кой мектебінің пенжерелері деңіштірілген. Бұне бәрібер Түркиедегі қырым-татар диаспорасының дестегінен Геническ районында 2 жами құрылышы башланacak. Türkiye'deki vatandaşlarımız tarafından Geniş rayonda 2 köyde yeni camilerin kuruluşu başlanacak. Son ki şimdi hukuki meselelerini çözmekteyiz ve Mayıs ayında bu camilerin temelleri bırakılacak. Meclis azalары қырым-татарлары топлу яшаған регионларны сық зиярет етіп, сакинлерінен субетлешежектеріне сөз берелер. Роман Спиридонов, Эльдар Ситтаров, Заман, АТР. Күзден башлап Қырымылы мемори сыңғырында паспорт ве балаға доғов шеядетнаме алмақ мүмкін олacak. Херсон вилаятының башы Андрей Гордеев бұл вақытқа қадар кечеш ноқталарында мемори ярдым беру мерkezleri пейда olacağına umut etti. Хочемо уже до осені це зробити. Күзге қадар бұл ішіні бежермеге істейік. Мемори ярдым беру меркез құрылса, біз Украина япқан адымларыны көстере білеміз. Сакинлер есе ишғалжілер ве біздің фалиетімізні қияслай білелер. Бұл теңештіру фейсасында біз Қырымның гуманитар ве иштимаи сасына кіре білеміз. Авдеевка террористлерінің ұжымында сонки бір қачай девамада ДНР террористлері кечерген ең күчлі ұжымлардан бірі кеченлері олып кечті. 4 Украин аскері елек олды. Екімлер яраланған ерлі сакинлер ве 9 арби салғы үшін күрешелер. Донецк вилаятының прокуратурасы ұжымны теракт деп изатлай. Ұжым бүгін сабадан да девам еткендір. 2 Украин аскері елек олып 9 кіші яраланғандыр. Украина ихтибараты террористлер тарафындан 15 женкебер өлгені ве 24 яраланғанны білдіре. Канаданың Квебек-Сити шерінде 6 инсан жәмеге yapılған ұжым құрбаны олды. Бірқач кіші яраларнара хастаханеге түшкендір. Ақшам намазындан сон жәмеге yüzлері қапалы олған үш шақыз кіріп атеш ашқан. Бұл вақытқа бинада 100-ге яқын инсан бар екен. Полиция 2 шекленген шақысыны яқылағандыр. Жинайетчілерінің бірінде Калашников автоматы бар екен. Да бір жинайетчі қачқаны белі. Quebecli Müslüman vatandaşlarımız, biz sizin yanınızdayız. Siz evinizdesiniz. Hepimiz Quebecliyiz. Hep beraber mutlu ve barışçıl toplumumuzu sürdürmeliyiz. Америка Қошма Штатларының президенті еді мұсылман мемлекетінден олған қачақларыны қабыл етмекні вақтын жарет ету қарарына халқара лидерлері итераз білдірелер. Олар арасында Алмания канцлері, Канада баш назирі ве Лондон мэрі. Кеченлері Дональд Трамп, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сурия ве Йемен ватандашларына Америкаға келмелеріні ясақлағандыр. Штатларының чешіт жерлерінде наразылық акциялар өткеріле. 16 штатның прокуратурасы Трамптың қарары анайсаға зыт келген білдірді. 5 штатта Трамптың қарарының амелге кечірілігі тоқтатылғандыр.
Bugün Trump ve hükümetine yasaklar ve duvarlar istemediğimiz mesajını vermek için buraya geldim. Faşist bir Amerika Birleşik Devletleri istemiyoruz. İranda Amerika Qo'shma Shtatlarının yangi prezidentining qarorini umumiy jazoviy ekstremistlarga baxshish deb adlandırdılar. Qarar imzolangan so'ng shtatlarning avalimanlarında onlarca İran vatandaşı yakalandı. Bazıları kelgeninden artqa qaytarildi. İran parlamentinin spikeri Ali Larijani Trump'ның qarorını ırk ayrımı gibi adlandırdı. Getirilen kısıtlama Amerikan hükümetinin gölgesinden bile korktuğunu göstermiş oldu. Ayrıca bu karar, verdikleri demokrasi ve insan hakları yanlısı görünümün arkasında gaddarca bir ırkçılık yattığını gösterdi. Suriya prezidenti Bashar Asad insultqa uğragan yerli matbuat vasıtalarının malumatına göre prezident ağır alda buluna eken. Saudiya ve Livan matbuat vasıtaları tarqatgan malumatga göre Asad ta juma ertesi kuni xastaxonaga tushgan. Prezident temsilcileri bu malumatni ret etdiler. Qrimda fevralning 4'ünde yaşlar arasında Uchi Ahmetxan Sultan qatarasına kuresh yarışı o'tkazilecek. Yarışta cheshi chekimde 15'ten 18 yaşına kadar olgan oğlanlar iştirak edebilirler. Yarış Buykonlar kasabasında o'tkazilecektir. Saat 9'dan iştirakçiler qaytan keçmeliler, saat 11'de ise yarışma başlayacak. Qrim tatары Найля Ибраимова Голос Краины 7 yarışının saylov basamağını keçti. İştirakçıga birden idmançılarının 4'ü de aylangandır. Jüri azalarının ricası ile o Qrim tatar tilinde de yırladı. Найля Jamalani idmançı olarak saylagandır. Karadeniz yalısında Tatarlarının vetanı var. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. Daima bizile olunuz. Ko'rishguncha.